police report be autopsy report be the crowd wa kire se obewuye e de be de ku akwara no ti hadum se na yembe se opa Agradaa akwaji akwara na odi ni free hospital buy na odi ni ba fie no akwara na so we yare serious wa doctor be admit no kwalebu ho radio ho that area o tie ni ye Agradaa de akwara na ba be du fie no obi akwara doctor discharged from the hospital within a short time 25 minutes kwara discharged from hospital a okura ne maame a kwara du fie na ni agi a o hwiri within a short time within 30 minutes shim ya say ono na ba mani o okam osu kwara na wu no osu ofrebe ayewuo ono na se aye akwara na nwu hospital o kwara ni wu fie Agradaa akwaji akwara ni odi akwara ko hospital de ni ba fie akwara na nkwanko wu doctors nsem o akwara ni wu Agradaa nsem ni fie Memoa kwaba eba Puyaka TV so Puyaka TV ana wushi so when your first time and your promoting subscribe me notification is to send anytime bia ya give video betumuno won so sabe kan wonye bia share ushewia comment fa tire wa gen efa video no ho abisa like video no na share e mo bia so enye bi hwe me da si bebre abusia Amankrado, the unpredictable Amankrado. What in Sembi to ja e fa Agradaa mama party who I may say and Samuno a modu ankasa. It was a for more say Agradaa mama part our boys mama. It was a for a bit told ja a maybe a chum say mama part more part as a friend of Adom Nhyira le drum maybe no abisa akwala no ne ehun baby a ehun Agradaa fie chese o hwe akwala no baby a wo hu no eno ana manfo hye ase so o mukeka se akwala no wu Agradaa o di akwala na yesika gare enti na se no waye dey wenye ska bebre sa no eno ana Agradaa ba out beka se ne pa no onye dey wo hu ye ne mum o ma me honom e wo kwawu emamu ebusia Agradaa ebe kansa no enuoma yeden etodin kakra nananseya enroya ana Amankrado the unpredictable Amankrado odi abetu jase Agradaa bana o kase akola no muye na emum o maame ho ewo kwawu no wose oboa no krabia enim ne baba no wawu Adom Nhyira no tese wayeden wawu ankasa a chese Amankrado a chirechirem ekwan a Adom Nhyira oyeden ofa so ewuye enipa ebusia na Agradaa opese ode ne ba ne wuo ne eyeden ehye no akola ni wuye no omukosie no kura no Agradaa okobi anaso anyede wankobi Agradaa ni swimming pool na chese ewo efie honom no Amankrado se akola ni din ya chiro ewo hefa ensuo no ase pool no ase ya chiro Adom Nhyira no eden ewo ase ebusia ose ye honom no so no question marks bebe eden ewo honom Amankrado chiremu a Agradaa ni bano onua enim ekwan a oyeden ofa so ewuye no no so Amankrado no Agradaa wayede wapem aka kire no se ampa akola no wawu me say Amankrado the unpredictable Amankrado wo kansem o expose Agradaa brutal entimudia mumienko nienko tie the unpredictable Amankrado osha akwada ye oda ho ya ya freno Adom Nhyira ay akwada bia o ya Agradaa ba kwada ketu akora a fena kwada ni nyini Agradaa wa kwada we say no God being so good
kwara no enya na ho de kama na osha kwara ni ya with all due respect there was a little bit deformity as a na kwara no enhyeda nkoyi papa sa ti Agradaa hye the way a odin kwase asem Ghana any bu a wo mu nipa Ghana any ni Jimmy anopa wie ni anwumere na owo sa kwada we say ne ba ayi wo honom Clinton e de ho na we say nso san ba beto so no ekokwa ya se Agradaa okura kwada we say ya se no odwene se ferie o se den I don't know na omo sori anopa according to Agradaa no anu nsemu any certain quarters and sensembia appropriate up e say Agradaa person o kire se sa kwada we say etiase na mibisa se why sa Agradaa be kasa kwada we say etiase akwada we oni wiase bi mu wawu but Agradaa for so many years in here da bia Agradaa sa kwada we say etiase na nsenya kwa one of the bloggers a challenging say or no Agradaa ko challenge one of the bloggers say onfa ni kunu ma mekire or ni kunu ba kire or de ne ba no so be den ba be kire kwara nso awu e de ba ade na oba tan e de ba ade ana oba tan ebetima sore se ni bawu na amanfo kan obedinan why so why will it be so sa wa wo hwa me wo ya maame na obawuo na stinchina tia wo deny se obanwi ede be ne be mo wa esa wo ya maame a ede ba ade ne be bo adwen mu a ebe ma wa deny akire wiase amansan nipa dodo se obawuo na chenchina tia so obanwi. I'm on for radio. Why? Akodai Agradaa no an ana tam akodai ekọ hospital sakwara no ho mfaro pasare kema na somra har misi me kasem bi pasare ke me dance ni se sa na tia o ma me hu se nya sa so na tia o ma me hu Agradaa se ni bayi nansan yayo dear man you ye Agradaa according to Agradaa answer nsem bi okaka say ni kunu Pastor Eric ni ex-husband ene ne maame na omayaka o pesa odi akoda we say wu no hye Pastor Eric no na me so be de masoto fom tietie nsensem no na asem ne mfa Pastor Eric ne ho ba bia tie se de ade ne kokoye o say Pastor Eric ne maame akua vaida one ne yaka ana Agradaa say ne maame tifie ho ana ono no kosika gari ana e wase ni kunu Pastor Eric sorry na odi akoda we say eko hospital mano na esen say Pastor Eric ne maame ya akanti na Pastor Eric mpeso obeden obeko enti Pastor Eric dayama ono no kwa adwuma baaye okwa adwuma baaye no na kwada no ho ayehye no tam ne ko hospital oduye no ana o se na kwada no ho modwa nyina yeden awe enti doctor ye say tam odiduye no e wo so o me test ti Agradaa o se e wo so o me test doctor say o ye test ansan o de aduro aka kwada no enya not even a first aid you. It's a test and a result in Maya. Doctor entering federal nyadeng enka akorano. Mami Rosemary for bless up big stars. Enti wa yese wo twen ade sade achi.
na ye de test ne ba na doctor head bro de be ka kwada no enya brochire o Ghana abrochire mpo anka meje di na Ghana akwada ya de a we anim se ne condition ye critical tie ni ye ne condition ye critical o eba ne sen ana critical condition akwada doctor beka se test ma ya ye mfa duro nka no ti Agradaa se ade a chen no ye de test no result no ba ye no ana akwara ne ye den ewuye na Pastoric ana ema ne ba ne ye den ewuye na kwadworo ne maame a one ne yaka Agradaa se me boa on challenge me Pastoric akwadworo ene ne maame one ne yaka nti ana ne ba ne ye den ewuye minti fi obi Agradaa se mo kan no akwada na oyare no another info I stand to be corrected san ba ene say Agradaa de akwada call hospital no day no the little daughter was discharged na the condition any critical bia shakwara ni yepa make us I'm being emotional I was not tieg me so and no abra me me gather me stories here me akwada we say any man na me raho Agradaa ni pa bonefo se obewu social media for Agradaa twa me ntro for all this while for more than 2 years ameni Agradaa nantie Agradaa timi confirm me say ni bana wu ampampa ye da one gege yire eye fia ba bonte be confirm me say Agradaa nka no kwese ni bewu ansa Agradaa be smart e be ka chere so ne bande wewu blah blah ni o ka chere me personal de menka nyina outside the box me ne personal communication I won't put it out here when you know me investigation na me chire mu no me ne personal communication emem enti wo ye din ade ni me sie ye tel se one gig yire no Dorcas ene afia ba abonten se omo kanse magu abonten sa Agradaa ye smart ebe cheme se amfei die ne banawu Agradaa ko kwawu emre bi buro nya bre bi ade akwada bi be kire se akwada we sie na manfo so wawu no onwuye onie ema Agradaa de kwada bi wo se akwada na nyini Agradaa san ka kire me se ne made nyina wo mo a eye ni kunu eye kwasi kranten ne ex husband Pastoric ne maami wo kwawu won na tete kwada ni nyina nti no sa kwada yi mu a bloggers kasi wawu no e hono na kwada ne wo why should Agradaa lie to me to that extent? Just tell me. Enya Agradaa na ebi akwara ni deformity. Akwara ni dembi e wadi nti. Ebia akwara ni wona ebi ekofa ne so. Ana se bibi na course work. Why is Agradaa deny? Omo kwa kosie akwada no. Eni patre ne koye. Agradaa kun. Agradaa mame. And I say one of the boys in the back. Me ya na nipa no mpese ase. I don't know nipa ni say ni refi other guy no ka ho. Agradaa nkobio ne ba na wawu akwada keto na wawu no. Wan kobi omukosi akwada na Agradaa nkobi. Na omukosi akwada na bae no. Agradaa nshow bi bia se ne bawu till now. Sorry I no address it teddy bed na danem paso. So I no address it teddy bed na edanem paso na or the teddy bed no ye niama Agradaa ntie me ye o ma na somra ha me say ye fra me unpredictable Amankrado udi me dia agora me ha papa me wota ma de nyina se wa jimia se wo ye wa agyen se obi abefa me cheap obeto me high Agradaa gina hono no owo pressure a wono mo pressure no enso da bia jimi nko asa Agradaa wa na the whole night ya obetwa hwe enso onsua nyansa na da bia na to ni jimi
nyansa di nyansa Agradaa so onsua bi ne onsua bi kina ena kwada we say wawu ade ba adinti na Agradaa amanfo kan o se akwara ni nwi. What is the secret? Agradaa swimming pool woni fie ya watro swimming pool na se Adom Nhyira eba ne se no tro se adi ni go swimming pool na se after the death of this little daughter. Agradaa should tell us. Obianka so de akwara ni fu ahye pool na se o. But she should tell us why say ne bawuo na odi sie say ne babi anwie. For so many months, for so many years. Aden wo deny say ne banwie. Agradaa should tell us. Agradaa me nkoma me o ma me de o papa de ntoko wo. Me ko professional blow ntokwa. O jimi no nkwase anema no pa wie nwumere a wudie brani da nyina no. Ana me de kire onyansa. Kire Ghana fo. Ene wuni ba bi esie obai. Ade be ti na obai wuo. Unia 1 gig. Ene abusuafo bi e won chenchen. Pese on bete sakwada na wu. Na wudi siom for how long? They will ask you the existence of this little daughter. Why are you hiding from them? Pastor Kena wona wo se say. Na wone wo maame yaka. Bra kwada na yare. Bra ye kosi akwada no. Pastor Kene o maame ana one of the guys. No, enya 1 gig ya. You a fit. Kame kama isu akame hu. Agradaa, unse a liar must have a good memory. And a woo can throw be a gene. Well, see, Pastor Kenoma Meyaka. Anna Brown Banayareno. Pastor Eric wasn't ready to take his own daughter to the hospital. Nebane sen wo ye de. O maame na o se Pastor Eric ne yaka no. Pastor Eric nya ho akukuduro. Ene ne miye no kwa amusie. Menche ba bi esi akwara na ye menhye okaka se okura ni ba bi esi oba no. Na nya bi adaka na no mede kono. Na kwara ne dem die asembisa o. Don't get it twisted. Na kwara ne no dem asembisa. Agra. Ade na obawu na ade tete. Na mpese ni pa be nso obawu. Police report be autopsy report be the crowd wa kire se obawu ye. E de be de ku akwara no. Ti hadum se na yembe hye opa. Agradaa kwaji akwara na. Ode ni free hospital buy na ode ni ba afie no. Akwara na so we yare serious wa doctor be admit no. Kwalebu ho, radio ho. That area o tie ni ye. Agradaa de akwara na ba be du fie no. Obi akwara doctor discharged from the hospital. Within a short time, 25 minutes. Kwara discharged from hospital. Awo kura ne maame. Akwara du fie na ni agye o hwiri. Within a short time, within 30 minutes. Shim. Ya say. Ono na ba mani o. O kam osu. Kwara na wu. No osu ofrebe. Ayewo. Ono na ese aye. Akwara na nwu hospital o. Kwara ni wu fie. Agradaa akwaji akwara ni odi akwara ko hospital de ni ba fie. Akwara na nkwa nko wu doctors nsem o. Akwara ni wu Agradaa nsem ni fie. What happened? What's amiss? What is amiss? What is wrong? Akwara ni wu Agradaa fie. From hospital that same day, within a twinkle of an eye, and on the back of the year, that's you. Be very careful with Agradaa. Yeah. Kwaji akwara free hospital by. Oni akwara ne shedemu. Obi eni ho oni akwara ne mienu nko a. Agradaa si aye sakwara na no osu. Wo kekam osu. Kwani wu wie no. Wa ma obi ante. Eni kunu. Agradaa ne maame. Ana kudos correct.
kudos and a kudos good omo me ensa ne kosi akwara no kudos tia me kasa ma tro mo asomra ha me sei wadwuma na wabie no you're very careful Agradaa we dangerous me na me kan okora kire wo Agradaa try many ways Koma money na depart. Agradaa push me. Kwanya kamenye de da me de be good kudos we adwuma ma no. Agradaa se me boa makanya se me boa. To the stand say Agradaa nya dead body betima appear kudos the premises. Na obeti nani no. Ade so be koso adwuma ni biwa. Police for fa na obeti nani na adwuma na gu. That is Agradaa for you. Kudos make sure say obe make sure say cameras bebo areas baby e wo hospital ho. You're very careful. When you may be answer or be a piano, you Agradaa you dangerous. Or say, or the unfunny Jimmy Imra, Memo Guna Juma, my dinner me no. So I don't say the way Jimmy or Castle will be our dinner to be answered Jimmy. Oh, kwaya wakwa ko bie. Heba center ma bie bi wonso wakwa ko bie bi. Ahoya na eba no. Na kwada kudos. Nyame hira boy no. Nyame we hira boy no. O say kudos na yere. Ana ye say o ye interview. E wo TikTok wo se hefa. Kudos yere kura minim na minim pokura se o ye bibi kura wo TikTok. Ti se kudos ni tie mi a. On tie mi ye se mi twa ntora. Sana yiri ya niema o TikTok wa kudos yiri minimu no. Ahoye dware Agradaa to the stand say. Sa kudos no mercy up we if obehu dead body e wo premises wo. Na dead body ni pie na sa kudos no benya ni tie didi mu a obeti nani okoba na obeto na adwuma no so. Kudos my camera nya adwuma e wo area. Agradaa is capable of doing anything. What in about every hospital aba doctor discharge akwada obedu fie that day no na kwara we say wuye day no un say wasan so pretend say obi ase won wo da okita kwada 5 tikaba ko ewu afiri mu a ana ye ka say obewu a why do you challenge people say obenwuye? What is the problem? Agradaa should tell us. Why was she challenging people say nibenguye? For so many years. Till say who say chocho mucho abusua nipa bi apia bonten e kan sem woni bani wuo no enu mpokro ba bonte kwa no deny. But me for more than 2 years Agradaa chairman to sakwara na tiase. Well, Obusia, any Amankrado, the unpredictable Amankrado, and a motening cano, expose or de bafa, Agradaa, Mama Pat, our bossy mama, a funny bar, your friend Adom Nhyira, Agradaa, may be a chum or the castle of Colan 1 year day, or moo yet what you say. Amankrado, I'm here who say, a Colano, why they, waka baby, Obusia for. Amankrado, the unpredictable Amankrado, Wakano cray, and that's who chantro. Comment session honum, Nebusia, Trawajin, our honum. A hanum, a Puyaka TV, we see a top for moi, shed the bebro. It is a way of first time moi, and your bomodia. Subscribe, me notification, so click on the send your video. Bia, ye debatomuno, Gonson Sabekan when ye biasha. Medasi bebre.